I le upu o le ola Feta lai mai le alie Ia mātou la ngona O te alu pea Te whina ngalo ai O te whaia le alie Feta lai mai Ua nau nau o mātou loto I le upu o le ola Feta lai mai le alie Ia mātou la ngona O te alu pea E whina ngalo ai O te whaia le alie Feta lai mai Feta lai mai le alie Sei whaaro o longo lau whanau I le upu o le ola Le upu o le sa o lo tonga O ai se o mawhatia Ua na o e te silafia O le tangata koto E whaalogo matalia Tatala I o utalinga Ia o la ngona Tatala lo ue oto Ia o talia Whaai loa mai le ala O te samali ai O a ulei le alie Feta lai mai Feta lai mai le alie Sei whaaro o longo lau whanau I le upu o le ola Le upu o le sa o lo tonga O ai se o mawhatia Ua na o e te silafia O le tangata koto E whaalogo matalia Feta lai mai le alie Sei whaalogo longo lau whanau I le upu o le ola Le upu o le sa o lo tonga O ai se o mawhatia Ua na o e te silafia O le tangata koto E whaalogo matalia Ia oi te mai Lo mātou te mai o le langi Mātou te whaaftai atu I lau fi o le fiafi O no awa no le leu a mawhaia o na e whaataunu ina ai le nei poro kalame O whai e loa tunu o na mātou iai whaatasi le nei taimi Tai laua fionga pa ia o lo manino ma lo wha maonia na tustusia e loa nganga pa ia e na ia mātou sawa wali ai. Ai le ngato o lau upu
e ola i mātou. Whaafitai tele tamai le leia wanoa le lei, le wanoa maualunga, whai o na mātou maua e au o nā tuailo watunu. E le ngata i lea le li ia, whaamnianga, penga te whailangi wa uma na e saunia, e ia whai ngofie o na mamoli atu ai le whi au, ma le tala le leo lo malo, i so se tu e fio le lalolaki. Whaafitai au whaamnianga le atua, ia sa moa atoa e ngata foi, o wō ma paanga ma e ma atu te masani. Ia tunuu mangangana ese le li e, whaafitai tele lawa. Wala upu ele na tia. Wala ni nono tanga ma ni meo lo ui ei mātou i whaafita uli, ma ni toftofonga, ma ni whaasosonga. Ai le mwhai lawa na no tia i lau upu. Wala upu na whai ai mea umalawa. Ma mātou tamai o le langi whamluia i lo watunu. Whamluia i eo le amwhai o le maua le nei pukalame. Ina ia vea le atua e le ngata ina toe fuatai ai, ma toe ti mata ai, ma tō au langa ia te oe. Ia se nganga e liu ina le atua, le loto ma le nganga oe. Ina ia au na mo oe manu o mwhai na maua na wanoa, a wawa toe titi e fio mai Yesu, o lo mātou tupu sinsini. Mai fo i le vi inga ia te oe lau wha unga mana i lau upu, whaunga ina ai mātou le tua o ana. A wale ala wa o lo whingano. Ia fo i le tua le nei ala ata le Global Kingdom TV channel. Uma whai le tua na vea ma whafonga o le tua. I lungo le ea a wale tua i tima inga o lo mātou wholaunga ma le mātou au langa i ate oi. Na mai fo i lava mea uma i ate oi wa oi o le vi inga le mana ma le malo e whaavau lava o lo Yesu Kiriso. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Ia sa moa ne atu no pele ma hato te toi whatalo whaatu nei teipe na fiafi. Ona foi ia ua matu foi i laua ma maota, ni foi aso sa whiangai whai o matiute. Ia vi ia le li. O ia lava na te ita ina mailo to soifua i le mea sa tātou iai le nei aso a toa le ngata fo i o aonga na i whanau ia vi ia le atu o mwhai o na tātou maua le lea manua le lei noa maua lunga ia atonu tau su e nisi na ia maua ai se aunanga ai whaafitai le atua i le tātou aunanga e awina atu le Kago Global Kingdom TV channel ia whaatalo whaatu le CKA Ministry au kilani nei New Zealand i so se fata lava ia so se aulanga fea so se ministro maua ile ni lava fasala longa ia mato te fata lo fantu i sofa manu malo Yesu Kiriso o tato li o tato faola fata lo fatu foi te tai kale sia fia le ata le o la le tua me ora tu futua ia suno foi faia onga profeta faia Maria suno fa fia mai no faia onga e whaatalo whantu sofa malumalo Yesu Kiriso tātou li o tātou whaola whaatalo whantu fwoi na i o tātou tua a sina o whapena o na whai al whaiwa o na tatalo mo tama whanau o Samoa ia ma ministry so se tu e fio le lalolangi Samoa na tunu pele ana lese loa Yesu ia tātou tele maua le ea manoa maua lunga ia toi whaawa wai ma toi amata fwoi na tātou Ftanga CKA Ministry au kila nei i le nei fiafi ia lo tātou whaasolopea i le tātou whaatalatala noanga ia o perfetanga whaalemesia le whenginga tuai ia ma lo tātou loa ma lo silfia i o whaatau no ina Yesu e whenginga fo ia e nā na tātou toe papa aile titi iai ma tātou toe tilo iai ia i se wheau tā ua ma se meo roa fifi mai i te tonu lava o le nei foi mata upu pa talatala noa ina ia awane i ngalo ia te tātou. Ua mahe a tā pena whine tō anga i le atua e whaolatanga mo i tātou e ala i lo tātou li whaolo i su lo tātou sia. Whaafitai tele lava le anganga le nei fiafi ma te ilo fo o lau le foi whaafitai Samoa ono le upu o le atua po le fionga pa ia le atua.
ia tele lava ni tustusinga mani te whaasoa I lungo pea o le ea I so se pea I tufio le rolangi lo tala noa ai ma la tu whapea ia le o le atua na tusia na fiongo pa ia le atua ia o lo tusia e tangata tustala ma la tusia ia e moni ma whaamaunia le upu o ale tele o tusi tustala o tuspa ia ia o lo whaingoina lava e la tusia ia awa nei ngalo o au nane le atua na whaasofia e le nganga pa ia le atua ia pena tala noa sa o lava i le atua I lona fonga tulei mai le langi I o lato loto mo lato nganga I o na lato tusia I le o tusi nei o rie fo I tatou la tunu pele I le amatanga mainga o le lolangi na fofoanga ia o le upu o le atua o le lana upu na fausia ai mea uma o lana upu na fisotai mai ai o ia I na haunga tupu na ngā e o mai fo ina I le aso le nei pio na iai le upu tustusia tātou limaina ma tau limaina ma tātou whaingoina o le tuspa ia sa I o mai le taimi na fio mai ai e suri tino na whanau mai ai o ia I Betleema I ai o Tavita I Uta o lea la ia sa fio ai ai le au so o Yesu ia ma le upu na liu tino tangata ia pea ma le lua fitau sanga taluai ia vi ele le e voi la le kako o mai ma tato o mai le tato vai na taimi le ime sisi o tato na fio ai ma Yesu luia tato nei ia o le whako a kako ia o toso e fuifo ia ma o ora e foi ia e le ime sisi o tato na fio ai ma ngā o Petelu ma Ioane ma Jakopo o apostolo ia ma nisi to tele la foi vai tau ai le taimi le ina ua to se fua mo ola mai ua tatou talia ina po ua fetalai ma whaataunuina le perfetanga ia po le saunoanga ia sui lona au soo e te tau na alu ai awina mai le nganga pa ia e nofo I tutonu ia te tatou e luas fulfaitu la me whala le tatou whaftai ai ia Yesu ua ia awina mai lona nganga pa ia o ia la lea e whaia le ngā luenga mo I tātou I loas fulfai tū la e musu mai a tā ua e tala noa mai a te I tā ua ma whai loa mai a te I tā ua lana upu tustusia ua le o pēno whai antu ua le o to ia Yesu le tino e na tusia le whenga tuai se yo na liu tina tangata le upu na tusia ia mo le tātou tupulanga le nei ia e le I pa ai foi tatou ia Yesu a lea ua kako tilo ua iai a te tatou lo la nganga pa ia me na le tala no mai le tusi ngā luenga mai o le nganga pa ia o ia le ngata e ne whaasofia ma taitaina le ekale sia Yesu pe o ne whetalai atu ai lo nao so ia awa a vea ma tatou malava o e talia ina ma whaatua tua ia te ia ki o fufe mai Ioane le tusi na whamai a Ioane ia o te papatiso le vai ia o loo muri mai le tasi na te papatiso ina I tātou le anganga pa ia ma le afi o le anganga pa ia la leo le atua le tutonu ia te I tātou me foi le tātou te whautauta ai Haleluia le anga wha mai ia Ioane le whai o na punga mai se vai maangalo ma se vai ele maangalo se puna vai e tasi me foi le tutonu ia te I tātou le anganga pa ia o le atua ia whaukauka ia tātou tala ai se awalanga leo lo nofo tono le malu o le tua po tātou tino le anganga pa ia o le ali me foi lea mātou te whaafitai atu ai tono lo talia ina ia whaafitai lau talia ina o le upo le atua I tono lo lawa ma lo maota ia poi tono foi lo sa i folo ia ngā luenga le fiafi ta tono foi ia o lo whaalongologo mai whaafonga mai ia tau ina lofa le atu e mea umalava I fuafuanga lo ia le fiafi o lo tātou o mai leva ia so o tātou tala noa lava le tātou tā upu lea o perfetanga wha le mesia le whenga inga tuai ia o lea lau a tātou tala noa le fiafi le au tuwa pea e manuia hai no uma a blessing to all nations e po perfetanga lea wha le mesia o mai ma manuia o mai no uma lava wha no le nganga ma le mafofau
ona o tala no manino le fionga pa ia le atua i nei fo i tu. Ia pe ana va o kaku fasana tau le kelo kaimi le tusi pa ia, ma tato fa pe atu. E le jesi manguia, ona fa mungianga le atua ma Abraham, ona tu ia Abraham. Pe fo le kako ke e eitemi wo overwhelm fo le kako le stadinga le tusi pa ia. O ngā rue se le tātou me ka o le whatotua. Le fo Abraham ona wala uria le atua. Na wala uria e na wala uria nu esi. Hallelujah. E le ifa pe na wala uina pe na ato whaina sa o mea mai le langi le atua i Abraham, saurua Abraham a vealo matangata manuia inu umu. Le na wala uria i o pe o tātou roa le nuol. I o uru karitaia i a pesa i loa i nawa i taimi e karitaia. Ia pe o Iraq ni kai miu tātou loa, tātou tilo i ai le fwoi vai tau. O le mea fwoi nā le whaftai le atua. Vai le wala wino le tamalo Abraham. I o ngai loa leo lea. Leo tātou na wala wina le atua ilo na mana. Na wala wina le atua ilo na alofa tūnoa. Na wala wina le atua i tātou. Ona iei le mea lo ofia au mai e tutonu le atua. Ina ia tātou tilo ma tātou vava ai ai. O le mea sao ha samo, a waka ako ke me miloa, me twist, pe kau ke ngofa makoe o se si au se se tu spai, au fe mai atu spai ia. Le la kon fai tau atu fai upu le van. Fai pu fitu, le kinesa sfuru valu, e fa pero le fai tau ina. Fe talai ene leo Iova, o te nati ea ia apera amo, le mea na ufaia, le mea a ufaia. A wafoi o apera amo, o le a fai o ia matupunga o le nuu tele, male malosi, e manuia fo ia te ia no o le lalangi. Aleluia, tatu te whaafonga iai, fitalai mai iai lea o Iova, o te nātia ea ia Abrahamo le mea a ufaia. A wā foi o Abrahamo, o le a fai o ia matupunga, o le nuu tele, male malosi, e manuia fo ia te ia o no o le lalangi. Whaafonga la le tātou sa moe la tunu, ma le whionga pa ia le tua, pione, iai le tātou o tūle ne fia, e manuia ainu lava ona o apera amo. E le wha pēr la ona o apera amo, wa ami o konkene, ai o lo o a fia mai iai te tonu i, pi o perfitanga, le sili atu ia apera amo. O wane ingano, pero kasi nga mea fo lele, e o so vave ka kou le conclusion, ia o lele ia makama ia o ngā kako vava ai ia i le whailo ina mainga le atua o le waloanga ma le perfetanga mai le amakanga e uia na o le wala au lia e le atua apera amo e manuia e le ngata tupunga mai a te oe no uma e mahalosi ai manuia ai no uma ona oe a oro iai leo lo i tutonu i pa perfetanga le me whala lea o lo kako tilo ma tātou vava ai Samoa. I le alofa o le atua ia te tātou. E ana ia ke riso Iesu. Me foi lea ua ka whaangoa ua ka vaai ma ua. Le jesi le whaitau i whaikionga e whaasanga tau le nu o le atua i matustusinga i le fionga pa ia le atua. Ua a vea fo i le pe o se ua o se upu whaatatia i ua o pe o se me fo i le ua aka la fonga ia la fonga e fai e winga le tuspa ia. Sa moa le atu pele mai la tau e fia le upo le atua. Ia mai la tau fo i sa fia e pe ua whaasanga tau le upo le atua. Ono le tele o isi tusinga u fai kauma stadi e. E ilo sa moa. Iesu e le liu o le nafi o le soe o le whaafau. Ale manino a le upo le atua. E wha mai ea. Mai le atua pe o te nātia ea. Se mea ia Abraham. O umo na whamanuia le atua ia Abraham, pe o vai aso e whaia le tātou a mata mai le tātou pokalame. Se i o mai e ne o tali ia sa ako, se o mea ia kopo. Le fui laua na o mai e fui ia noa wana. Le fui laua o mai le aso, o tātou tali noa. O lea ua o mai pe o le tō whala inga le atua. E manuia nu uma. Blessing to nation. O lea ua o mai le manuia o le atua i nu uma. Me foi la lea.
e ala ngā manguia lo ngu ongo Yesu e mele whi pai ale atua amu ia se nuu e a vea Yesu a vea le atua ma ona wha tuatuanga ma ona wha moenga si ia tātou wha au tauta foi a ho ingo ova ken foi lu kako lor tuspaia o pungi sa ele tātou ia Yesu Keriso mele o tupu nei sa moa fai ma tātou tilo i le malu le atua ma tātou tilo i Yerusalema le meo o tupu nei e iai lava lo tātou taritulunga wha Kirisiano ma lo tātou wawa aifa tuspaia e ia taimi alau dai le atua le sasa e sasa lai titi ai Israel e Samoa le atua pele e le wha peo Israelu umalai Israelu o kangaka e le whatotua ia Yesu e iei kangaka Israelu e iei rabai e ofo nei tangata na Yuso Mosalemi wala tau tanturuina o Yesu lea le Mesia le na whasa tauro i lungo le kota i lungo o le la le wala tau tanturuina o Yesu muni lea o le Mesia lea me whala lea e le whapea o lea a vea le tangata leanga ma se me tasi o le a tau tau leanga ina ai le nuu o le atua o nisi wala tau fesilingia po o fea e o mai e tangata Israel o fea le Israel moni o fea le Israel wele moni le manino al tuspai foi o kakilo i o le se kamakiki ko ia kamakiki foi fanga o mai nga fi le lor tala anga Israel o Israel ui lo uma kanga ele nga ka tanga te Cristiano o lotu Cristiano langa la o tonu le fai fi au le fa fi nga tonu la ku tale sia o mafutanga i tonu fala tala vo o le ai se le loa le tupuanga o feo mai ai Israel o ai la to ingo ai Israel ai le me ia one o tatou milo ala titia tu spaia e fa tau i foi le mai ka mai isi mea la sa ka ko o nga mai nisi la langi ai lusi ka ko le upumon e foi le tatou tala no ai le tu mawat ta yeile manatu foi sa tu inatu ia mana o mia lo tatou tu tilo e o tātou mata whaaleanganga e tātou te whai tau i le whiong pa i ale atua. I le toi tusia ka kou pe i se sau koe kusi pe koe lomi ai mana o mia o tātou tilo whaaleanganga ma tātou toi wawa ai whaaleanganga i le upo le atua. E mana o mia tātou mata fufonga whaaleanganga tātou te tilo i le upo le atua. Leanga i le isuia o le upo le fausia ai mea uma. O le upu na manava o le mauaile ka ko le manava ola o le upu na mai le mana malama ia te tatou iai fo i tatou i fo misiona le Christ Kingdom Ambassadors ia o tatou lo fo la le ia o ka ko o ampasa le malo le tua o feanga e te au ona i le tua ka le sia o le ministry o fea lava ia eloa o oe fai masui o Yesu Keriso i so se mea ke iai ia tangi ai la Yesu ia te oi. O wangi ia vea ka kunga tangata lotu. To anga lotu la sa. Ma fai mea lotu. Fai kaulanga. Fai suruai. Fai mea lofa. Ai misi ia ke kako. O le o mea uma le kakau o wha mua nye mea uma. O Yesu la vata main. O le main ngau kako. Me fuela lea. Ia manga o mia lo tato tilo. Awange i misi lau fai tau ia Yesu. O le tuspa ia le kene se tau whalinga. It's all about Jesus and the kingdom. To, o le me fuela ne, ia kako kilo i mata whalenga nga. Kako kei loa i mea umalo tusi. Peila o tātou ia i le tala le. O le tala lea po le whetalainga lea lea tua. Ono o saungi lea tua e whaamutia le nuu o so koma mkomono. Lolo ia i le tātou tusi lea le keneses fuluvanu. O sauni le tua e whaoo pe sunuina so toma makomolo. E sea ona o atu ilu morfi ngalo le tua le leanga kelo le anu. Sauni le tua e whaia. Ai i le taimina olo o iai ia le fina ngalo le tua i lana au no Abraham. Te loe u wala uina Abraham e le atua. Le tasile nga luenga le atua safa. Fa mai sa tu
Abrahamo i lumo i ovo. O me Abrahamo lai fai. Ya tu mo le mule. Sa intercede tama lo Abrahamo. Ono le nule wa fo le nule le ia si ona le fiule ma son tolu. Mai la to sa fa mo tu. Pe foi la le kilomita to wa va ia. Il est fatu o le atua. Il est fa me sia ina mai na le atua o le whenga tua. Ma vali mea te tato. E fina ngano le atua. E alofa ia te tato. Ke lo e ao foi la ina saunoa le atua. E fa o le leanga i se nuu po se tangata. Le ala kako kilomita to i olo i ai tangatani. Kakao Abrahamo. Langa o ia le whamaia. O ia lea e sa tu whamaia foi. Au whawhiti mai leo sa au whape mai o tira ia ta. Lava, no tura e leo i tangata mai lea mea ma whasanga atu i sotoma o lato o foi ma Abrahamo. Nā te mamoria i lato. Hallelujah. So tangata ia lo o tanu tuspa ia. E rua angelo. Ia malesi ka ngaka le ta oe. E te lo o Yesu le hii. Le kioa fi nau Yesu te mina whanau mai Yesu whenga whauma. Whelumi whakasima. Au whaseio. Marau tu si upu. Yukaia. Leana whetala Yesu whamaia. O ke rei loa ngo uiai e mo iai le ia prapu. O le mea vola leka o ke loa sama. E le alofa le atua. Pea fitanga whaamasia le atua mai. Le taimi leo prapu. Te i o mai le peo tātou whaitau le tusi. O lo o muri tai lava le atua. I ana folfolanga whaamasia. E fulo kako e ilka i mika ko ke vave e kako whaamasia. Ai awo kako whaikawa kua le whopa i ale atua o ma. Wa mi o leanga Israel uma. I o ngā kako kua i ale i e ngā fo i whaamakalanga. Ma kako la o le ma whaasea le ngu o le atua i oi. Sa moa le ako ngupele. Sini e ingi kaka sini ngā leo sika. Ko Israel. Ai le whapea fo i o Israel uma. E leo sita i le atu. Kasi ngā poi. Kasi ngā me kako kilo i e. I o kako whaale ngā a kwa tus pa ia. Ono ni tangata whaale. Tonu baranga fo e sile fia le atua mea uma. Olo iai tangata. Kanga ifu kupua o kanga Israel. Mau la tō ole. E ven fo i le kala. Voi le kako kilo le kaimingo ese mei mea ikupitu. Tea e sile fia ma e. Vai tau le tala le la. Mai na wanu mo se lungo le maunga kakaro. Ale ofisini ngia. Fwe e le atua le ngā me kako ma ikupiko. Arona. O le alkongo kako. Fia vai maka o le tua. Wa vai la ai ele. E wa ko. Awa ka ke sa I fo inga le maka ko kusiru ka ko lima. Se o Israel elu mu fa pa. Se Israel elu mu fa pa. Pe ia o se tato tonu Samoa. You know. O la ina yo tato a inga, tato tau a inga. O la yo tato tua a na moi malai le tala le. O la ngala kuwa. Ngala tu tala ia le tala le. Ele fa pena. E veka ka ko lua ko whae reanga. Iwa kupua nei Samoa. Ma ka ku whapeo. So Samoa le ku reanga. O Samoa le ku iwa kupua. Le ai. Awa. Ia mamao ia ke ka ku whamea ia Yesu. Ile au kala. Ile ngā whaakonga Yesu kala. Ako woku kala. Awa le ku whamisingoa ngu. E se mea ngā o kou whai. E kau ingo kou oia. Tala I tala lei. Whamaguia iai. You know, awa to te whamasingoa ngu. Whama Yesu langa whamasingoa ngā whamasingoa kwai. E koe whamasingoa I ngā I auto. Me whalalea. I oi, Samoa nā tunu pele. Se e iai ka ngaka lelei, ma ka ngaka lelei. Ingu ma mātunu. You know, e oi tonu a inga, I tangata lelei, e tangata to titi lawa lelei. E voi ngai ka ngaka o lai, e kauma whai mai a inga I ho I se lelei. Kauma o mai. You know, e ofo I kongolo, e kālesia, o kira o whai ako ngei boleanga, bo ai boleanga. E tonu foi o nei e kālesia, o lo e nei tangata o lai, ua mata ona lelei, e nei tangata o lau a mata ona sui malie le o langa
mai le i fui nei tangata o lai e matua le o le ia o le ua ka mo fai inga ia i malosi inga ia sui lo langa ia Yesu le ia ka ua na le si vaenga ke le ora sui la ka ua o ka ke fa maulunga ke le ka kuspa ia le ua maua ke le ka fa lo o ka ua sui ka ua se aku tala lei ngai ka ngaka ia me ka ua mo kwaleanga ka ua lei o ka mai leanga ia sui ta ua inga ia o aku tala lei ngai ka ngaka ia leanga ma sui e fo i lato ia ma sui e koe ma le vaenga la ko kiki atoto me sirianga ia veka ko tato foi na un passo al malo le tua pia o nga ia lingi bukalame e o fere me te iai tonu fa tonga wa onga o ta alonga o au ainga o mea nuu ia tu matila o oe o le passo al malo le tua o e ke representinga ia mea malai kupu makangaka o le mu le te sauai o e ke whailoinga Yesu malona malo i tangata. Me foi la lea auange i e whatamala i le mawalunga o le wala au le atua i ate oi. Asia, le anga fo i ka ua oi le atua. Le me foi la ngā leu whaole i nei tā ua le atua. Ina ia tā maua le angaku o le au na atu isi. Pe yo la ia yo le tātou bukaan. Sauni le atua e wha tia so toma koma. Onga o le anga sala o atu i le ai te lola o le sauni le atua e fe mai le fantastalai pe o te na tia ele le mea ia Abraham si fai ftalai ne le Iova o te na tia e ia Abraham le mea o le a ofai haleluia e lo sa mo ale atu pele o e tu mutangi olo o vea o e ma intercede po o vea o e ma puluvanga i le lava se mea le whalapututonga, na luenga le atua, le vao a inga, le vao runga lii, le vao tau a inga, le vao ma le kalesi. O loo si la fia e le atua, no soifua au o lo e tu mtangono, o lo e tu ma vea o e puluvanga, i lo e la sauni e atua e wha o orto sa la sunu ina mone no ure e wha mai lava na whitarai pe o te na tia e se mea ia Abraham e se le maa ngai ia o le ngalu e ngale atua lo tātou ngalu e ai mana hau ai whitarai mai le atua ia tāua ke lo ai o kaule whitarai mai le atua ke lo isikemi o pisikiri kako i mea fai i le ngaka le pisi aku i mea fale ainga o le mea fale loku o mea fale nguu o lelele i aile se taimi banga noa ta ua ma le atua se i feta lai mai le atua ke lo e le giva i taimi le ukako i ai le end time i manga o mia lo kako kaimi ma le atua o mena o mia lo tato no fui lalo ai whaatanga le atua e wheta lai mai o tātou ana. Langa i ere taimi le atua ma le atua. E mana o mia e tātou le wheta lai mai le atua. O tātou nganga e ala le musumusunga lo langa o paia. O asola, wheta lai mai le atua e le voice. E whaalongo i ele tangata. E le ngata i lea. E whaafafunga i ele ngu. E awana mai ana perfecta. Wheta lai mai a pe a whaafsanga i mase tupu. Feta lai mai le atua ilo na leo, le voice. E ala le keminingi, o feta lai mai le atua ilo na nganga pa ia. Ina ia tātou i loa, o na whasanga i mai ia malona mangalo. Kelo kaimi wa leise kaimi mo kākou, si iu tātou whaalongo atu, ai feta lai mai ilo na nganga ia te tātou. Ba i o e tupu le mele mal plana le atua. Ai whamai o lai tu te malo e lumo le uli. I lumo le atua, mama moli atu ia le nuu le nei. Ai ka kuro le kala. O akti e te malo ia le atua. Maka ma ua inga iska ka ko li masfuru. Te whaasawa. E asa wha lima.
ai ase fasifu, ai ase tolisifu, ai ase sefu, ai ase ko'olima. Aleluia. Ona e loa le a Samoa le atunu pele. O loo iai le ta fai o e fai. E pei lava o Yesu. Te ilo o loo fautua o ia mo i tātou lumo le tama i le kaimiringei. I le fisoasoani e le nganga pa ia mo le moli ai tātou lumo o le nofo ali. O le whetalai atu leo Yesu tama. Mo tātou. Mai tāle tusi pa ia o lo vea ma puru vanga ia te i tātou. O lo tū le vāo tātou ma le atua. O tātou la. O lo whapena o na fautua pēr Yesu mo i tātou temili. E fo lele ia ko ngeki lo tātou o nganga ma lo tātou mafau. I le tele o temila le tātou te mana o bia. Le wheta lai mai le atua i o tātou mato. Misi ai kako mo ofo ina atu tātou ola mo le li. Pio nei ni pukalami. Kalami umo lo whapena o na whailoi te tonu le tātou. Ala ata le Global Kingdom TV. I le tai au se i o lawa i le fiafi. O lo whapena na alanga pere upo le atua mo i tātou. O whea le me tātou te iai. O lo i iai fufonga le atua mo i tātou. Le si mea. O lea wa maka o kalangoa le lalolangi. Sai whalongo isa se atara noa. Ai taluai ale taua lea ua kako whalongolongo i lungo TV, o news, o le media, social media. O usi sari kalangoa i meka o kaimi muli po ale end time. Se ea vei ko kia ngai kanga ka kalangoa e me se ala i o nei tangata kisiano, iei oe makako. E vai lai te mili, o ai kalangoa kaka ringi kisiano, o tala ngoa i mele o kupungi. O ka ua lau ka ngaka o mpasa o le maro le atua. A o kau sioki ei mea i e leo ai ka kou mai tatou atunu, ma te tonu o le maro. Le ekonomi o le atunu. Ia eilo le lei al me le kupu. Hallelujah. Ia we must be known. Langa e piang o fai aku o lo ngalue fo i kamaleanga i kua ko meka ko kele va ia ma tatou le tatou matane. Kau vai fase se le upo le atua. Inga i awani o kako focus kele le upo le atua. Ai focus i mea i wala o mai e laula. Tala la fionga pa ia le atua fa mai lea. Na te le mua i whaia lama se mea. Se ia mua i whaalia i ala au auna perfecta. Oai. Lea ia Yesu kako perfecta muli muli. Ai le tusi lea e perunga e loa wao. O le tākou perfecta le ai sili atu. Perfecta voi le lenga sa ungoa tusia a mātai o lusi fufa. Nefa mai a. Ai le kaimi ko kupu ai mea ngai. Ia leo kako kirikino. Nea kako wawai. E o ai ngai kanga kavo i sa le FFF. E karangoa le tuspa. I leo wa maka ngai whalongu mga ngana mai ai. Asia. Langa i le kaimi voi le. A kako le whaia langa luenga. E whaia ele atua lona whilanga. Kako gile tala ia le tala lei e tā la ia ele atua lona whilanga. Ia ea, whaalia e mea na te whaia ni wā venga o science. I me whala le kako matalai. I kako ngufu ia ele whaia pe. Leave it to God. God do the rest. Le ia o ka maua na wanoa. O ka maua se wanoa wha aulo pe o ka karangori kiru kaimi. O wanoa wha aulo. Whai loa. Mo ka kau o ngā kākou moli mau le tiwa marona whingaro. Moli mau Yesu, ia no ia, i eise nganga e ai a ina ona o oi. Lau moli mau e winga i a Yesu, pea o whai ako. I le ai e kere i whai kau te kusipa ia, ma whai whai lei ni family service o le tos rua le na moli moli a Yesu. Lei mases, i le lei a kākou. No, if I fall late, kako family service, funeral service, ave falei ka oi, il tunga mau, tulou, na fiafi, fai falei o to sauni. O ngai au so Yesu. Ai ke no, ele popole, fa mai la ko once they witness Jesus and the kingdom. That's it. Ya wai la ka o so.
po le ia po ame ai o ame ingu o ala malava e fia ngi kupe o iai we need fa merkana Yesu na o ngal mele fa me e sila fia le atua me uma nga ka ke mga mi a fa me Yesu ia mua isa ili le malo le atua malala ai me to o ile malo Yesu o ile me to Yesu ma wala Yesu se e oro nga vala uma ile atua ia ka ia aru kiri ko ko le be fa pe o si ka fo ya se life insurance ko o ko inga ko o fi tu se malo mo ne la mo le to ka o e fa le sa mo ye lo o nga luenga pra mo le fai ele na o se nga luenga o se tangata fo ile fa pe o fa to tu ai o la nga luenga la nge alofa e alofa ka ngaka ia mo buni mai e lofo i tangata i nga sauma mai. E lofo i tangata lea na wala au ele tua. La ko kio ma la wai. Wai fula, e lofo lo wai. A vea o improvanga. You know. Pe i loa mai ele ko au inga. Pe i loa mai au o ele i faula inga. Ka ko au inga ele i faula inga. E ke kakaloa o e lou lava maota maru lawa. Ma si tia atu i lato. I a au le atu. Vai eu si ti anga ka maro le fa mai ia le tuai e ke fa sa winga pe a e mo se tori masfu fa mai le tu e pe a mo aleluia fa mai tala te maro le tuai pe a se fa su ke fa sa pe a mo talina le fa a se tori su a se ko se fu e ase lusfu, e ase sfu. Ue vai ke loe a kasi se nganga ke mangumalo i mo Yesu. Bola wa makko. Ai ava pela e pawaka o te spaia. Tumu ka o le lo te spaia. E le masi nganga e faolenga i la mulba. O le poko ngala ngi o ngai pokala mene. Lenga kanga amaka mainga so lau whanau, ai o ma iwa mea, e manuia nuu uma. Hallelujah. Lo nguinga a kalangoe nuu uma lea, e lenga ka o ngunga iei ni ngawa i kaimi, salalau mai lea, tangata o lea tua Israelu, o aku i a konga, ma fiki, me ikia, a me lika, ma i kua fia lalangi, e manguia nuu uma. Ono ai Abraham ai o Yesu le fi mai kouni e hala mai Abraham e foi na le se ia vea o e mahala o manuia sta si uso sta si nganga sta si to fine se ainga se wo o e ko ke masa ia vea o e mahala va kur fi ngalo mal manuia le tua ngai ngaka e fele le manguia le fa solo mai le tua i Abraham e fa mai e manuia no uma matupulanga ona o oi Abraham a le oi ke lenga ko ngo Abraham o Yesu ke biso le Mesia e fa le tabo o fufanga le tua o mana fatatia po le constitution le tua but the word of God has already done deal. Only thing we do, we just witness the gospel of the kingdom and the coming king. Te roe leo ka afio ma Yesu. O e vai ngili ka wale ngi pio o ta o ta tu pokalame. E leo se ka o ke ia what happened. It's already in the Bible. Ai kala ngoma fai tau tu se skielu te mau ai. Fai tau tu se tanielu te mau ai. Fai tau tu se falinga te mau ai. Ai ar tu se Isaia mo Yeremia. Tu sia ia na po ele i kai o na fana ma Yesu. Ale lau uma na fata tia lo kalame le. Hallelujah. You know, o ka kovo ko fai fu pe vai. Au le tu o uma na faka kia po kalame. Banga plan i mai ai amatanga e o ha i fa va o uma. O lo ia le plan le tu uma na fata tia. E foi lá. Le gave i ka o le wa a makangei o ngalanga la ngafi na ngalo tangata
a tonu whaafitai fo i le atua, ono nei meo tutupu, ua amatai ona fo inisi le li, ia mato e tau tapatapa nisi le li. O pe mangkua fo i le lua afe le nga saua i le kala fo le le fo le mea tatou le nata whai o le lua afe, le whapea o le koe ola ngi pawa, o le apepe uma mea uma, o le a uma, o le larapea, o isi wha mea, o le a uma lalang. Ia, ai mai foi le kapenga nga ngai kanga nga foi kai kapenga foi ia sa kapenga ai ia o ele fa pela o ka foi a kwele nga kapenga ai ia e lo le tua mara na fio pa i e ke le pole vale le nga lu afe ia sa mo vai la ka vale ba ngai ia mai e se uso mai la ka vale. My brother, aku ka le ma oila nga lela uma la lang. I so le uwhakakai ya, brother. Ia, a mai mori makangi, you know. Ia whamai se uso, ia waku mori makangi ngā langa o area ma. Whakakai se uso, wai rei kupura se mea. Ia o mawai maku ka vale, mawai maku mori makangi, ia awe loi sa mau. Ave sa mo fa nga mo mori makangi ni skupe nga mo faka you know ia le foi langa ka ko kilo foi e kai mi le covid le nga sa ia o pe wa lulu inga me uma o uma fa me yesu tu afita sanga i me yesu le foi langa ka ko kilo ni vai kai mi le lava o sa pe me uma na valo ia mai le fio pa ia le atua ia ma koe la langa mai e lai perfeta. Ia mana i o tautua fo i ua to wha mai te sa mua i malai nga luenga lea tō. Sa laka o muni mawinga al mele kasi. No, muni mauma i a tātou. Ia meo le atutupu. Meo o uma na tutupu. Meo le atutupu. Peo tu sia le whiopa ia. Sa laka o muni mauma i a kako. Ine fo ho o mani kako vai ngā kaimi. Lea fo i ka ona tātou wha ua wina. Ilea. Ia vei kako mga ka muni no Yesu. Haleluya, me falei. Sanga yo ka kukua le o tautu sa mo i malai nga luenga le ali. Ka lo fai. Ka whaalongo le history. E foi nga yo ka grandparents mo ka whaalongo e nga luenga le atu e nga wika. Kai mio lele i maua lele i se ka mau a inga lele i sa mo. Pau ale lai whanga ia sa mo sa wa. Al mori popo. You know, yeah, e ola ai ele i pio ka kove ngā kai mi wau ko meki mea uma fe lesi uma mea uma le ka koe ai ke loe ka whalongonongo kunga i California i mako fui mako e whaida ngā luenga le atua ma le whakokua ma le loto alofa kasi ngā mea pe fōringa mai vui le a mohingi manguia lesi ai ngai whasafu aku lesi ai le voi la ka ko o me ya tu foi venga taimi sa mo e ka ka ko mun ta ka ja la nge le i fa pe ka ko mo ya ka ko la nge i nga mo ya te tato pe o ku tu mo ma tu sa la ko ka lo foi mo ka ko ina ya be ka ko fa nga ka ko la mo le di ye le wo ye tato e o le ngalo sa mo ala tu pe e li o ane la sufitu ma mo ka ka lo Yesu mo ka ai ka karo ka ko matu yo ai va ai ni te tano nga Yesu la vea i makaua me hoi lale sa mo le hatu no pele ia vea i ka ua a vea i tato mahala va or fila ngalo le atu e lorki e lo kai mi ka ku ke mo ngaku fa tau va ai a ka ku ia e tu era ke lo mo va la ulia vai tu pia o sia fo i mo sia tu ke lo wo friend o eu ke mo mau i mo tala e le ko sa Yesu e alu a fiskala inga pe ko fe mai Yesu ia pe ke lu ya ko mo yo ani o mai lo ngai o so pe ko o lo e ai le o pasi mai a ka o le o pasi mai a o ia vela ka o ma ka fin ngau inga ia mo mau li kala le Yesu mori mauri tupu malona malo wa afio mai lo Yesu eu ka kule ko fai lo na eu nga kala ese
langa foi le wa fio mai o mau fa kasi de tino le ile maleni uma mo a ma taimi le e o lo sa huni Yesu e sa ususka e le lo pola ka a la ka me fai ia ka fa lati ia ka ma isi nganga ngai ke lo wa level nga bounde me o lo langa ngei e ngaka le o se kia le li o lo langi ia pongi ko nganga fo avea oe malava avea oe masaka ka fisoso avea oe ke ku makangi olo peo le ko ino a pramo se mai a sauni le atua no le fila ngalo e fa o ia le famsinonga ia so tomo o le ia ka le ku makangi ko ino a pramo ke vai la o o kanga ke lo le leilo tama sa o Yesu lana o nga fo ile I tusi mangani fa mai ka ko le fa ka ke longa ba ku me le ma ka ko fa fa fea le tu sili ya ku ia tatu tama ake au mai me le o tatu longo o le tu nga ke au mai me le o me le fo ile ngai ka ku fa nga yo o la tatu o langa nga lue au mai le tu me fo le fa ba lo fa fitai I lo kalo mo Israel. Pe I kaka ya kako mo kalo fo nga hu anga sala male. Yes, io ele aise. Ele aise si alo mai nga o si atu no o le ngu sa ifa kupu. Ele va bien ka Israel ne sa la hui le sala. Ai ke ro ko ke ro ngai tangata Israel lo ala le kemilingi. Le tangata o ta tonu fa ino la to nganga ta ko Yesu le saule le fasa torina e Roma I sa tau e kamile ile ma Roma ma la to ma ia le te toyo Israel le vai kani a Jerusalem e pila le nga pe pa lo si e Roma nga vai ma le lango sua la kama se yo taia e tu siu ele va pela ngu a ko Israel wanga sala ma woleanga ele e ka kungi Yesu e inga isi uso mai si foi rapai o ka kongu lava o Yesu le nga fio mai si e foi nga isi ka ko la po isa mai isi ka Israel la fa kali la ko si pe ngo si a ko foi le va ko wa ambaka ngi o fa usia le malu le tolu ia ke lea nai news o lo whapenga o nga mixed up paile I fo Jerusalema o lesi site ia wa maka o nga fausia ai ia le tempolo ko ia o isi fo I manatu whapea o ia le mele ia il fresavu ia le whatatalo la Mosalemi le Dome of the Rock o ia ka mo fai le tempolo ko to o le ngeila e fo I ngai taia o la tau talo ia mai le langi se mafui e ka lepe ai le Dome of the Rock le inga ia ko e fausia I the same spot le fai Solomona fa le talo po le malu le ni ina ia to fausia ne ia to o saula to misi o ia a fai fo io la fa kama ia fa talo la Mosalemi kau kilo le ole ase me tupu la ke leo le o le me kalau ngi le ko mau ka ku fa lo news sta si fo yo o pomu nga fanga mai nga Iran pe mai vai nga Iran le o shushu me Israel yo mio nuto to to titia fa la nga inai ko mai ko kia a fia pe palasi nga il bene il mal le ngi mal salo ala Jerusalem po ai lo le ele finga taile tu la fi se va venga se secoli you know e pe ole mo lo mata le finga le tu me o me foi ka ku kilo la ngole nga feta la ya tu la ge ni foi le la so Yesu ke minga fio tu Yesu le la fa per feta la ngi ala ngi o to tangata kalila ia po la so o mai la tonga ia ya le me ko kilo ku ai ma ko va ia ku le ala tu Yesu le la fa me fa penalo la watu le la
Whapena fo ilu na toi fio mai. Ko ngai na le samo. O lo manino le fio pai le ato. Tu si fo eskelu fa mai a e fio mai o ia matu vai le lunga le maunga olive. Fa mai ona vai lua ina ila ia. O i di vaenga e lua le lea. Ngai lo le samo. E moni ala fio pai le ato. E le se me whenkai le tu. Al menga le nga akai same. Akola skemi fa pengi e la mau e ala mau pepele fu fulanga le ngo fiako e akalo ko. Mai ye ese me fenga ta ile. Me foi le. Ya kakulo. Por favor kanga le mo soni le. O umana fifi me le. Ai pau me ka kala ma ka ko kirkilo. La ya kako me fai ni o kako ele. Funga ele. Pinga whenga wenga moe ai pauanga aluloko. No, we need to spread the gospel, the good news of God, the kingdom of God. Lo mon mau whila le kalatia. Il whenga fau pi o tato wawa ai. Ma toe au mai le whenga to le kalesia la le kalatia. Po le kalesia len whatoi le apostolo o Paulo. Pero o le wai kalesia mo mua le Europa ia whatuina le apostolo Paulo. Le kalesia le kalatia. Le ala vo ile ko fa manato tu le apostolo Paulo. I le kalesia le kaletia e lo moala le kalesia kaletia tolu foi por var. Tu fa manato tu le apostolo Paulo ia kaletia fa mai. Nei lo foi na mua le tusi o le whatua tua e tawa me tonu ina inu ese le tua. Na ia folofolaina ai na mua le tala le lei ia apela amo ufapea e manuia no umalava i ate oe. Vai, sa moa le atunu pia fo i o se ia, se kua lalo. O wakaku ke vave kau le pua malafo. O Israel, o le ngu o le atua. Lea nga manguia ai ka ngaka umua le lolangi. Onga o le tangata o lo fifi mai kukongu i upu whaperwhetanga e peo apira amo a lo fifi mai e Yesu. Me la lea, wha mai wo awi ka ngaka wheo, tangata anu ese, nongo winga, o ka ua, lea manguia, onga o lea, onga o Yesu, onga o lea, wha manianga mal folfolanga lea tua ia apira amo. Ma vete koe whafolofo mea, nai loa foi na mua le tusi. Se vai. E le i kai whanga o mai Yesu. E le i kai e Samoa. E le i kai e Iusila. Ngai loa. Whamea. O le whatua tua e tau ame o tuina ainu ese ele atua. O le whakua kua e tau ame o tuina ainu ese ele atua. Ka ua. Ka ua ele ongi ka ngaka wape nga whanga ngau mai. Ai onu ese, ono o le tātou whato tua, ka koe awala mai apira amo, whamei nei loa na mua ele tusi. O le whatua tua e tau ame tonu ina inu ese le atua, na ia fola ina na mua, le tala le lei ia apira amo. Te vai. The foreseen of the gospel is already spread. It's already, God promised to Abraham, Maya, o so e manuia no umalawa i te oi. All nation will bless because of you, Abraham. Se Israel, ne ai, so mai o Iraq. Kako me Samoa. Konga, nisi whanga i Alaska, whanga Amerika. O le manguia na ne ngā apera amore kere ngai kau kare kiki mai ngofo mana lau. Ia fai kau fa lela ka kuspai. Pe fa parangi, pe fa inkia, pe fa Samoa. The Bible is the Bible. The word of God is the word of God. Full stop. Me vola le ia fai mai e manuia no malava ia te oi. Ia o isi sol fa mai e se manguia. Yes, we know we are blessed by God. But the promise of God through His people, le ye Abrahamu, e awala ona o Yesu. Fale lea. E ano fangia lea tua i kako ka mau.
I wholafolanga o umantusia. Leo whawhiro e ka whakua la pistole a karatia. Le o kākou ngu ese. O kou ngu ese. Ai ua manguia kākou onga o apira amo. Na whola ina le atua na mua. Whamea o le tala le leina whola ina. Sawai. The good news from the beginning, the ancient days, Yasuala, whola mai le atua. E manguia no uma. Ona o apira amo. Me whana le asamo. So le, e mga omia mata whale anganga e whaikau e whiong pai ale atua. Ke loi, e kari ale atua, e whamakala ale atua lana upu, e ka umai ale atua lana upu ia kākou kākou. Me whanea, Samoa, ia e loko kele, ia e whamanosi, o whea le ministry ngalo e ngā rua ma e au ona ai taimi le whamanosi. Tā lai tala lei ale tupu malona mano. Leo kako kilo ngi kawangi. Mai ale tala tasi angelu. Awa nei e whale anga ina le suau. Ia leo kako kilo. Leo wa maka ngai ngi temi gei wa fia. Leo whakala, o singu uongo ka nal pinsing. Kasi lita. You know, da walu ilu. Alu la longa la economia la lai. E ku mau pere economia le atua ia tua. O le economia le atua. O faa tua ia Yesu. Pei o apura amu. Ia vea i ka kou tangata nu esi. O manuia ono o apura amu. Ono o Yesu o lo tutonu o faa perfitanga. Ia na woman fulfill. Tuna tu el apostolo Paulo ia kartia vamaia. Kartia. O loa na valauina nu esi le whātotua o Abrahamo e manuhia no umalava ono o e Abrahamo. Mewai. Me whela lea ia kako tilo mo kako roa Samoa so le o se anga se atua e se le anga le lei malofa ia te kako. Le atua e le uma lona alofa ma lona anga le lei ia te tato. Ia vela ka ua ma pulvanga le lei. E tu le vā. Yo kasinga nga luenga lo fai nga au na le tu na yo la tu fa tu kasinga mea i sa mo la tu pe ia ma e kere o loa ko o nga luenga lo fita ma nga au na yo ka lu fa kai la ma nga ia la mo la dream ma nga yo kimu le valua po ia lo ta talo na au na le tu o lo ku le va mo ka ko o lo tu le va mo le kalesi o lo tu na au na le tua i le va manu le va ma ainga le va ma nai fana fo le ba ngai e o le fo me fa mai e manu ia no uma ono oi Abraham oi tato no ese ka ko o le ala o ka ko mangu ia ia ongo le mesia o lo ko mu ia le fulfula Samoa ka penga lo sari ngi va yaso mal fa unga i lo le sosio le atu o lo fa penga ona o mai la o ona ele ngato le nei fo i ala ata le Global Kingdom TV ia ni si fo o TV ma ala ata i lumo le ea e lai au ona le atua ma le o la to fatua nei au talavo nei fa na wiki ke ka si le me fa ftai le au danga lungo pe o le ea fa o ngana au talavo o mon mau le tala fala le ka ua o ka ua pasal ma no le ya le vision le fa kuinga ya ve ka ua ma te fa sulu tu mala mala ya ve ka ua ase am pasaya e ke ta la ya tu tala le ya ola senga ya vatu le lofa na o Yesu ke riso la vai la lofa mai fa mai le tua o ia lofa mai ate tato o fo ina mai Yesu ina ia mau i tatou le ola ina o rei whanu i tatou e foi le Samoa la tunu pele ta tala ro loto i le atua le nye fiasa o ke unka e foi le mengi u kupu mai o ke fefi ino mai fa fefi ino ko anga peo e whenga luenga tau silo wa hinga after yourself fa kaulkuspa ia ta talo kako a onga savunga kako pesi funga mo se asa ko usu o ke di pesi fo nge wo fa mereka ko pesi yasu ala read your Bible, pray every day. Baba, sa olele e kupu e kako. Me we sa mora tu pele.
na fangia le tua no fia ngai ai la o unanga nga ministry lo e ngalu ai fia la a fai vo e fa fonga mai o wa nga mo watu lo fia le li ma le piti fo i la mepa wala o Yesu la va wana o Yesu la va elo ka ke fiu Yesu ka ko malosi ka ko le o Yesu ele fisoso ia ma le kilo awana ya mai ele tua ka ko ke mau ele manguia le ngato tino le ai sili ai le manguia fa le ga ia fa afta ia tu ia la to ko mengi mai le fiafi mai fo iolo o ma futa mai tato por kalame fo nia le tua o le tua fa afta la tano tato ti mo e per malosi tato ti ngalu ai le ngato lungo pe ole ia ni fo temi i lungo o isi ala atanu ole e fa afta le li i lo ma futa mai ma la tano ma fo le ngama yaso e ole ma le malosi ia tato ti to e vital pea ma tato felo ai pere lo fa ia mo i o le lei so la ulu ma mua ma kilani si ke o kilani ia ma to te fa tuai ia foi malo longo le fia fisa mo la tu pele me se ia ni foi o le fa tonu foi o le mil sisa a matalia le ni mil sui ia fa te ma o na le tua ia tato malo pe ai so mo na onga ia fi sota mai vili mai na tato wa tu fa tasi mo na venga le e le rogaka a Yesu o ye o me ni mai le tua o Yesu lo mato ta mai la fa afte kele la upu o e folaina mo i mato e manuia i mato manu malava ono la o ono Abraham na folaina mai le ana mua la tala le ai le ia o mai lo mato ni mai na time fa afte ia wa o e lava Yesu lo fo pena ona awi mai mata awi mai nei folanga fa manianga e ma to te manuia ai ono au langa au na na vala awia ma fula fa stai tele ta mai lo anga le la upu fa ma lama mai ate mato ia vi ia o Yesu lo mato fo il vi inga fa no mana lo ia o Yesu lo mato le mato faola amen thank you Lord ia tele le tua e via samoa la pele hallelujah ia siko mai pesi ba tu la vinga ia tele le fu mola la ola mai eta ia le au langa le fatua o ia ia so fu o se mette le bo e fina o tato pese ma tu sa fa time sa vinga o Yesu hallelujah fetalai mai wana wo mato loto ile upu ole ola fetalai mai le ia mato la mona o te alupe a e finana loai o te faia leai fetalai mai fetalai mai leai sei falo
Savia, oh Savia.